Dobar dan, ja sam Makiko. Danas ću vam predstaviti lakši način da skubate pirinači na japanski način. Preporučujem kočanski pirinači ovoga puta. Odnos pirinča i vode je 1:1.4. Ako koriste 100 grama pirinča, potrebno vam je 140 grama vode. Prvo operite pirinači, potom ostavite 30 minuta u vodi, skubajte pirinači i ostavite 30 minuta. Ranije sam napravila film kako oprati pirinači. Još lakši način je korišćenjem cediljke. Vodu promenite 4 puta. Na japanski način nije potrebno da perete pirinači dok voda ne bude bistra. Ako previše perete pirinači, ispraćajte sav skrob i srtakoća će se izgubiti. Ostavite pirinači u vodi 30 minuta. Nakon 30 minuta dobro ocedite pirinači. Stavite pirinači u posudu za kubanje i dodajte vodu. Pokropite i kubajte do vrenja. Nakon vrenja smanjite temperaturu. Moja posuda i na mojoj električnoj peći to je jačina 3 kubati 10 minuta. Molim vas, nemojte puno pomerati posudu ili često otvarati pokropac tokom kubanja. Nakon kubanja sklonite sa peći i pokrite kuhinjskom krupom. Ostavite 30 minuta. Na isti način možete kubati koristeći tiganji. Kada koriste malu šerpu ili tiganji dolazi do brzog vrenja, tako da čim probri smanjite jačinu na električnoj peći na 3 i kubajte 10 minuta. Vodite računa, mala šerpa može lako da pokipi. Proberite temperaturu na jačini 2 ili jačinu 3 za kubanje. Bilo bi mi drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.